O te tonu o le malo ai kupito e iaia ma te tele le e ta ua piramita. He mai o ngale they are one of the wonders of this ancient world. Mai o ia maunga maa te tele la wiloa ai o tu nga mau ia o lo whapena ona tānu mai ai ia mummified bodies o tangata ia e vea matupu o le malo ai kupito e ta ua Farao. Tānu mai e tonu maunga maa te tele ia mea lea e la wiloa i le larulangi e nā fo i fausanga e le ngata i lea ia o le fale le ta ua o le Westminster Abbey tonu lon tona i mai tasi fo i lea fale la wiloa i le larulangi o nei o lo te wina ia tangata tūsitana la wiloa tangata la wiloa le mta upo le filosofia ia le ngata i lea o tangata polikiki o le malo e ngelani whapea fo i sangatu petelo i ta whai sangatu petelo i le Vaticano te maua iai ia iwi mamango o sangatu petelo o le ulua i ta mapa ia na whapena o na filifilia e Yesu matuina ia te ia whai mai papa oe ma o lungo le nei papa o te ati ai la ue ka le sia le ma fai foi fai tuto o se oli o na manu malo iai tu ina atu foi ia te oe ki o le malo le langi o mea te fusia le langi e fusia le langi o mea te tala le langi e whapena fo na talaina lea i le langi ai i tonu o le aipa ia o le aipa ia o lo iai ia le tuunga mau na foi le papa e ta ua le Holy Sepulchre. Paua leo le tuunga mau le rangi o lo whapena o nā banoa. Mai o lo tusi ai upu ai te le ulu fale te mai moe le me o lo iai le tuunga mau na tanu mai iai le tino lo tātu wali whaola ina wa ave ifo mai le tu mai le sa taulo whai mai e le o i nei o ia. Paua leo le tunga mau. Tātou te o i ai kupito i meo lo i ai maunga maa te tele ia tā ua piramita. Tātou te o i le Westminster Abbey. Tātou te o i le tā whao sangatu petelo le Vaticano. Tātou te maua i hivi mango o i lātou uma. Vanga nā le tunga mau le tasi na tānu mai ai le tino lo tātou ali i whaola. Mai o lo tu si ai upu ia e le o i nei o ia. Mai o se upu whano tu tele, o se upu whamatala noto lea mo i tātou o le au kerisiano. Ua wala au lea tua ma a mia lana au auna. O le sa whapena o na whai mai o i mata o le puleanga sa moa pia. Mai se fo le to teleo a inga o wo mai masani i nei i New Zealand nei. Ai tasi ale mea tātou te wha moe moe ai, tātou te wha moe moe a i le tala lea, e le o i nei o ia. A wā wa to e tū manu malo, no tātou wali i whaola. O isa wha pena o na tuli matai e ala pati. Tuli matai a le tuunga mau lea wā wanoa ma upu e leo i nei o ia. Tau sanga e awhi iwa se lau fitu se fulu ma le fitu. Na wha pena o na wha awina ai o ia le fionga ia katina le bio. A vea ma o se taulanga e winga whaatasi ma meki sa teko. O ana a upenga o le mana o le anganga pa ia e ala lea i le whae inga o lima a ao le fionga le li katinali. O le upu le li
ma le whaasakala me taina o le nuu o le atua. E whapia ona tātou whanau longo i le whaitaunga mua mai le tusi o ngā luenga. Ta moe mai Filipo i le taamale o lo whapena ona ti ai le e unuka. A wana whaalongo o lo whapena ona whaitau le e nuka. Mai le tusi le perfecta whai mai a Filipo o e malama ea i le mele e te whaitauina. Whai mai le e unuka e whapea whea ona o malama. Pea whapea e le ai se isi e nā te tau mai i atea. Tasi lea whaiva ua lau i loa ai le nei ta maa. O le whaamalama maina, o le launga ina, o le fola ina, o le upua le alii. Fas fulu man tupu tausanga, mai le awhi iwa se lau fitu sfulu ma le fitu, se ia o mai le aso lua sfulu ma le lima, o le masina le nei ma le tausanga le nei na whamanawai e le atua ana ngā luenga, sa whai o ia ma au auna o le upua le alii. E pei au le ngā luenga lea sa whapena o na tau mwhai ai Filipo, whaamalama i le eunuka, le winga o valo anga a le perfecta lea na ia whaitawina. E le ngata i le launga ina ma le folofala ina o le upu. Ai o le soifua whaasakala meta o le nuu o le atua. Whai maina, papati soina lava e Filipo ia le eunuka i le vai. E peia o ana upu ia Filipo, iei e se mea e tā fiofia mai e ia o mai lo utali eina o le papati songa. Whaatino ai lava e Filipo. Mai le tausanga e awhi iwa se lau fitu sful ma le fitu se iau o mai le aso lua sful ma le limo le masina le nei ma le nei tausanga. E fia afe ma afe. Whanau le e kālesia na whaapena o na whaahe e iai. E ala pati i lona whaiva whaosi tauranga. Le sakala meta o le whaalufalenga i te tonu o le aingo o le atua i lona tino whaamistelio o le e kālesia lea. Fia maafe i lātou ua whaapena o na whaatino iai e alapati lui mata e linga ia le nā whaiva whaosi taulanga o le soifua whaasakala meta lea o i lātou e sulu whai mai ma fia ulufale le tino whaamistelio o Iesu o lana e kālesia. E le ngata i leo le evangelia pe ona tātou whanangolongo ia i Iesu o whetalai o hau nei o le areto o le ola. O le whaantua mai i atea o e le oti la vaia. O le ai lo utino mainu lo utoto. E ola o ia e whaabavau. O le areto foi o te avatua o lo utino lea o te avatu whaatasi ma ola o le lalolangi. Wha se folu mon tupu tausanga. Whaatino pea e alapati le nā ngā ruenga. O le liliunga leo le whalawa. E avea matino o lo tātou walii. O le waina e avea lea o le toto ia lea o lo tātou walii. O le whaatau mawhalia ina lea o le nuu o le atua. O na whaiva whaosi taulanga ia. O le tausanga e lua afe ma le tolu. Se iau ma le tausanga le nei wa atoa i le lua se fulu tausanga. O vea o ia ma e pekpo. Fai o ia ma taitai o le e kālesia ma le puleanga. A sa moa pia. E le fai ngofie fo ia le tūlai mai o le nei au auna e. Whaatino na whaiva. Wha apostolo. E le ngata o le nuu o le atua. Ia e whapea fo ia le awas taulanga.
sa fea ngai ma whainga tā ma whi tā o le tuwhinga peita i ane sa tuli matai pea lo tātua li o Yesu Keriso malana ana matau e leo le au nam a ia au natu. Le nei a fiafi ma le tātou au whaatasi wa tātou ti ngā whaatasi o no le ami ngā le atua e le tioa tā vita aua ne iai se ua aua ne iai se sau aua ua mali liu toa ua mau mawai a upenga le taua ia la ua fionga le tamao le puleanga alo fitele atu ia la puleanga ia tu e mala vai ngā malaka whamangalo fo ini a leo ole a bua staulanga mo mātou tangata vai au tātou mafutai man mia tele lau whai ngā malanga ia alo whātu fo i na Yusu Pelep Telo ia na mua atu i ate oe ki tātou langil pese ole mo ngā lofa ia ta ua leo mamoe musu oi atu maletani mana tua ainga lo fatali ua balawina Ila